Manipur top channel की माइकई की मरुएबी ई पाउसिंग मियामना थमजरी अहानबदा पन्नम पाउसीदगी लौकसरगा गवर्नर न सियर लौदुना बॉर्डर फेंसिंग की रिव्यू मिफम पांगथोखरि हौजे हौजिक चथरिबा इंडो म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग खाबगी थबक चथरिबा सिगी मतंगदा गवर्नर अजय कुमार बाला न सियर लौदुना ngasi रिव्यू मिफम पांगथोखरि इम्फाल की राजभवन पांगथोखिबा रिव्यू मिफम अदुदा सरुक याखिबा बॉर्डर रोड टास्क फोर्स BRTF की ऑफिसर्स की माइकई हौजे हौजिक नमखै संबल खाबगी थबक चथरिबा सिगी प्रोग्रेस अप्रोच रोड सेमजिनबा अमदि लम लौसिनबा फेंसिंग सिक्योरिटी अमदि मेन पावर की मतंग मरिक सुमना गवर्नर खनखि ngasi मिफम अदुदा चीफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी एडवाइजर DGP PCCF प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर कमिश्नर होम सेक्रेटरी टू गवर्नर अमदि असम राइफल्स की ऑफिसर सिंह सरुक याखि लोइनना बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट मंगा की मरी लेनब DC सिंह सरुक याखि अमरोमदा इम्फाल पीस म्यूजियम की डायरेक्टर हाउबम जोरेमबना लुसिंग मिहुत कांगबु अमनंगा राजभवन सत्तुना गवर्नर अजय कुमार बालाग उनदुना म्यूजियम सिगी पन्नममदि लौखलिबा थबकसिंगी मतंगना गवर्नर मरिक सुमना खंगनखि लोइनना मथंग थारा पांगथोकदरिबा म्यूजियम सिगी मापोक कोमन थौरम सरुक याबिनबसु गवर्नर दा फॉर्मल ओइन इनवाइट तौखि ऑल मणिपुर क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन एमखो की प्रेसिडेंट L साइमन राउमैन लुसिंगबा मिहुत कांगबु अमनसु ngarang राजभवन सत्तुना गवर्नर अजय कुमार बालागु नदुना कम्युनिटी असिना थेंगनरिबा खुदोंसादबसिंगी मतंगदा गवर्नर दा खंगनदुना लौखतपियाबा थबकसिंग लौखतनबा तक्सिंखि गवर्नर नसु माकी माइकैदिगी लौखतपियाबा थबक लौखतकनि हाइबगी थाजबा पिखि अतोपा पावमना मौनहा अमा सिंगने मोंगदा थौरी यलमलि लोहोंगबा था तरुक ngairiba masagi sai kungo humdoi surabi mauna ama singnangai oina thauri yanduna siramli press ta phangba paw tha taruk ki mamangda top makha likai da leiba konthaujam yorembada mayum palakhiba tera yengkhom leirakti konthaujam ongbi akoijam ningol ranjita ngarang nungthil pung amarom tabada thauri yanduna siramani laikhidraba ranjita ki masi akoijam monica na phungdorakpi matungina ma ki manau nupi asi mane maku yauna ma ki mapuroibana ot naibi ki thabak kya sathai haina manau pina hanglingai da hairamba lekhi मा की मनाव नुपी असी मसा मथन सीजब ओइरबसु इमुंग मनुंग अमदि मा की मापुरोइबन ओट नैबदगी खांग मंगमददुन सीब ओइरमगनि हाइना पेनदब फुंदोरखि मिसी असी की मतंग असुंबा अमदि असेंग खंगद्रिब फावब मनाव नुपी हक्चांग लौखिरोय मिसी असी की एसिद सेनबसिंग मरि लेनबसिंग फगतुन लोगी मतुंग इन सब सब एक्शन लौखत पिउ लोइदना मिसी असी की असुंबा पुथोनब होनबदा CSO सिंग अमदि मियामना मतेंग पांगबिउ हाइनसु अकोइजम मोनिका न फुंदोरखली अमरोमदना थोकलिब लान असि कुकी अमसु मीतेयनि की मरक्ति सथब लान नति PAPPM मणिपुर थोकलिब लान असि कुकी अमसु मीतेयनि की मरक्ति थोकपा लान नति लान असि ड्रग की मयुक्त पॉपी थाब की मयुक्त उमंग कोकथोकप की मयुक्त अमद इलीगल इमिग्रेंट्स की मयुक्त सथब लान हाइना पीपल्स अलायंस फॉर पीस एंड प्रोग्रेस मणिपुर PAPPM न हाइरि PAPPM न थादोरकपा सिओल मनहाई मणिपुर हौजिक ओइरिब नेतादब फिबम सिगी मतंगदा मीडिया अमदि मियामगी मिफमसिंगदा लाना वानथोक पिबगुम तौरि मणिपुर ओइरिब फिबम असि मीते अमसुम कुकी अनि की मरक्ता थोकपा इथनिक वायलेंस नथि असेंगबा लनफमदि आइन यादब ड्रग ललोनबा पॉपी थाबा उमंग कोकथोकपा मदि इलीगल इमिग्रेंट्स की मयुक सथरिबा लनफमनि हाइरिब थबकसिंग असिना मणिपुर की शांति फिबम थुगाइबद नतना सखत लमजेल अमदि महौसागी खलदा असौब सिंगनबम ओइदुना लाखिबनि मणिपुर की सिंग की सरुक पाकसना पॉपी पंबी थादुना यामना चाउना मयाई काप निसा मरु ओइना ओपियम पुथोक्तुन स्टेट असि ड्रग की मकोलम ओहेलक्तुना लमदम असि की नहा किया मयाई काप निसा की इपाक्ता लुप्तुना खुनाय असि महाम तहनना बोहनरखि असिगुंबा सिदगी थिंगौनबा मणिपुर लेंगाना वार ऑन ड्रग कैंपेन सतदुना ओइरक्लिबा फिबम सिदगी कलहौनबा थबक लखोलखिबनि अमरमदा आइन काइन उमंग कोकथोक्तुना खुंदा लेता सिलकपदनतना उमंग कोकथोक्तुना पॉपी पामिसिंग पार्कसना थाजिलकपदगी अखोगी अकोइबिगी माउसागी फिबमना चाउना सिंगनबम ओहेलक्लि पुनमासिगी मथक्ता अथिंग लेतना ngamkhoi lansilaktuना इलीगल इमिग्रेंट क्या मणिपुर संगसिलकपा सिना मणिपुर की इरांग असि ओइरकनबी असौबा मरु होनबा हौख्राबनि सब साब से सांग याउदना म्यांमार की संगसिलकिबा मियोइसिंग सिना लमदम असिदा पॉपी पार्कसना थाबगी थबक सथरखि अमदि रिजर्व फॉरेस्ट खुंदाब होरखिबनि असिगुम इलीगल इमिग्रेंट्स सिंगसिना लमदम असिगी रिसोर्स मांगहनबदनतना डेमोग्राफिक तसु असौब सिंगनबम ओहेलखि लोइनना मखोइना गवर्नेंस अमसुम खुनाइसिदसु असौब सिंगनबम ओहेलखि सिओल असिना मखाताना
suspension of agreement su khudakta review tawgadabani haina India government amasu Manipur government takshilakpaga loidana illegal poppy plantation amadi drug cartels singi mathakta akanba thabak sing lokhatpaga loidana ecological sensitive zone sing amadi encroachment tawwa thingnaba sabsab land use policy ama semgadabani haina su takshilakti Manipur atupa matamna National Register of Citizens NRC satna halo amadi yallamle singbu constitution gi ngaklo phangalu haina su lenga ki puning sing silakli haina su paus na makhatana phongdorakli amaromdana people convention pangthoknaba sem saba loikhri hayeng miyamna sintha leppiyu Harao kumhei tawbiganu kokomi Manipur ki irang sahi ani mapung pharakpaga mari lenin Hayeng me ahumda coordinating committee on Manipur integrity kokomi na sinduna khumalampak to pangthokadoriba people's convention sem saba loikhibaga loinana Hayeng me ahumda miyamna nomagi sintha leptuna mifam asida saruk yabinaba madi nameda sida makalamatagi Harao kumhei tawdana kokomi na apal tarakli ngasi lamphel da leiba kokomi office ta pangthokpa pawg mifam amada kokomi gi co convener YK Dhiren hai Hayeng pangthokadoriba Manipur People's Convention sida tuan mafam kyari ki saruk yab lakadoriba miyam gi gari sing si yenglaga lambi gi ahong khara leiragani lamlai yeng pokpi sagol mang amadi pukhaw dagi lakpa gari singna lamlong thong lalaba matung mapan suba IRB gi lambi sanglaktuna khumalampak men stadium mapan pak tawgani Thaubal Maikei digi lakpa gari singna singjamai thong landuna kongba road laktuna lamlong thong phauduna hairiba mapan supa IRB lambi asida sanglaktuna main stadium da gari paktogani loina Bisnupur Maikei digi lakpa gari singna khongnang ani karak phauduna laklaga dingku road sanglaktuna khumalampak main stadium da paktogani hairi amaramna desam may loisang ngasi pangthokiba pawgmi pamada kokomi student front ki convener Sukham Vidyanda na phongtorokibada Jammu Kashmir gi Pahalgam da terrorist attack sa tharakpa matamda India government na athuba matamda terrorist gi mayokta thabak kya pakhatki aduba sin koki narco terrorist na akhanaba lalong amaga loinana iramdam asida landaraktuna samjaraba miwe amadi nupi angang phawba tamthina halaba phawba India government na Manipur miyam gi damak lan asu lusina na thabak sing pakhat pigi mohot India lenga na koki militant singi misang sang maman bigi mami kya miyam na thingnari loina sa tharakli balan si India lenga ki proxy war amani haina miyam na ngang na duna leiri masi mayek sing na mitmang taraga leirapa amani asiguma India lenga ki thawong asina Manipur lairiba yallamle singna aikhoi asi India gi citizen natarabra haina asobo hangam oirakle hayusu Sukham Vidyandana makhatana su phongdokiari makasa tharak poina masum lushilak poina to papawna popular government ama lehenana ba center na thabak lokhat kini thajai speaker Saitrapata center na thupa matam state asida popular government ama lehenana ba thabak lokhalakani haibiki thajaba Manipur Legislative Assembly gi speaker TS Saitrapata na phongdokri General Sagaijam Foundation sinduna ngasi moirang khomda liba Sagaijam lampak ta pangthoki General Balram Sagaijam laikhidabagi sei chamaga kunthraga manga subaning sing thoramda saruk yapa lakiba speaker TS Saitrapata da pawmi sing na hangbu ohangi pakumpi oina mataki wapam asi phongdokladuna makna hai aihak speaker amu oina leibana matam oiraga state asida anova lainga ma sembagi matang yoksin balekti state asida PR lakpasi tha ahum surakli masina maram oiraga athupa matamda review tawraba matung popular government ama semalakani habiki thajbale ngasi gi thoram aduga mari leinana speaker TS Saitrapata hai General Balram asi Manipur ima gi atangba mapari sing manungda amani General Balram na hinglingi matamda laukiba thaudang sing amadi punsi wari ningsing duna maki wakolun sandokpa amadi tung induna tangai patabe maram asina General asigi kudung induna apunba amadi nungsi sanaba Manipuram ohenana bagidamak mipum kudimang na lauba yawa thaudang sing lomina sabu wapam thamki ngasi gi thoram aduda miyamna General Balram mitamda laikatun ikaikumna botki Tentang na sumna miyam na thamjaram gi duga hausa koina di miyam paus matang ase lusinjarge masu makhatab anoba update miyam punang ngaminasi